بسم الله الرحمن الرحیم. دما بخیر به تماشاوانین هیجا ایرو روزا سسیان عیدا مبارکه ماه رمضان ام دیسا به برنامه صحبت عیده لپیشوری ونن میوان مالا ونن تماشاوانین هیجا دیسا عیدا و پیروز به او عیدا کو خلاطی خدای تعالی دایم انسانان د نتیجه عبدیتیا کو مد ماه رمضان دکریه عیدا تمام عالم اسلام پیروز به وسیله برات امت اسلامی به وسیله آزادی قدس پیروز و مکه مکرمه تماشاوان هیجا اف برنامه ما ایرو اداوی ان شاء الله ام دیسا مجارا عبادت بنرخینن میوان من برنامه صحبت عید هي اندام اتحاد العلماء مل رجایی گلر سیدام خیراتن خیره دب خودش برازی ایدا و پیروز و مبارک ان شاء الله پیروز به تماشاوان هیجاجی پیروز به ان شاء الله خدای تعالی جوار راضی به سیدا من اگر هونجی ببیجم بله ام بریا صحبت اخو ام هلبسته کی جو هنرمندان گهدار بکن پشتی هلبسته ام دست به صحبت اخو بله تماشاوان هیجا ان شاء الله می جو هنرمندان هلبسته کی گهدار بکن پشتی هلبسته دی سامی بردام کن أو رسول عالمينا محمد لمينا شافع بغيري وتناس توبة دارهم توبة دارهم توبة دارهم توبة دارهم يا رسول پوشیمانم پوشیمانم یا شفیع توبه داریم یا رسول پوشیمانم پوشیمانم یا شفیع ömrüm için sargılayım nekir karu sefaye şahidim nebiye Khudayis tobe darım tobe darım tobe darım tobe darım ya Resul پوشیمانم پوشیمانم یا شفیع توبه داریم یا رسول پوشیمانم پوشیمانم یا شفیع صبر ناکی مز
نابش دردو كلاغا قلبنا من پیداست توبه داریم توبه داریم توبه داریم توبه داریم یا رسول پشیمانیم یا شفیع توبه داریم یا رسول پشیمانیم یا شفیع خوشو از بحالهم نفس و شیطان نکانست توبه داریم توبه داریم توبه داریم توبه داریم یا رسول پشیمانیم یا شفیع توبه داریم یا رسول پشیمانیم یا شفیع تماشاوانên hêja me helbesta xwe ya xweş guhdar kir îşallah em ê vegerin seydayê xwe. Seydayê min malûm wê ye ku me meheka mübarek derbas kir ew meha ku tu mehek weka wê nabe yanî tê de şeytan li qeyd û bendan hatiye xistin daliyê din de serê wê rehmete nava wê mexfîretê dawiya wê jî xilasiya ji agirê cehennemê yê nefs dişkê nefs zelîl dibe û xweda wek reb dibîne û xwe jî aciz dibîne. Seydayê min çi ehmiyeta meha Ramezanê heye ümmeta İslamê di mehek çawa da derbas bû û dikarin behsa qala ehmiyeta meha Ramezanê bikin. يعني در حق ماه رمضان ده خدا عز وجل دایت کریمه ده جمره بیان دکه و وقتی که بحث ماه رمضان دکه خدا عز وجل دبیجه استعیذ بالله دبی شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان يعني ماه رمضان مهكي وهاي كنت ده قرآن نازل بويه و قرآنش إنسان را هدايته وقال لك دليل هدايته ده قرآن دهنه وفرقان في قرآن يعني حقي وباطلش هفتو ود قتيله بوي شكلي خدا عز وجل وقتك بحث ماه رمضان كجمرت بحث في مهدك ها إجارة ماه رمضان چاوك خدا عز وجل جمرة فرمان كر مها قرآنه مهكي كو إنسان تدا بقرآن را مخاطب بوي دسبيكا مخاطبيتا إنسان بقرآن را دوی ماه مبارک تدسبیکری و ماه رمضان جهت کی و دنیوشی خدا عز و جل گلک خیر و برکت دوی مهده توب کری جوان دی يعني يكجي شوا ليلة القدر دوی مهده هيكو خدا عز و جل سورة ليلة يعني سورة قدر ده بيجه دبي ليلة القدر خير من 1000 شهر يعني في شوا ليلة القدر هزار مهي بخير تره او جي تقابل 83 سال و چند مهدنی دکه ها ایجا خدا عز و جل جهت يعني عبادته و خدا عز و جل قال لك خير و برکت دوی مهده جوان او کسی که دوی مهده بحقی عبدیتیش خدا عز و جل ربك شکلی که خدا و رسول خدا جی انسان خواستیه و مه بوی شکلی درباس بک چاوک وجی گو خدا عز و جل به پیغمبر خوشی هنک وصف في مه بداي جمره افاده کری پیغمبر علیه الصلاة والسلام سری و رحمت ورتاوی مغفرت و داویا وجی آزادیا جاگر جهنمیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا و کسی که دوی مهده جی خب خدا عز و جل ندع فکرن
يعني بتعبير ايرو خليل سريوي به بوزي برده و بك شاندل بتعبير ايرو خليل سريوي به وي کسی کو دوی مهده خب خدا عز وجل ندا بعفو کرد اما مهکی وها درباز کرد که خدا عز وجل تمام خیر و برکت دوی مهده جوان دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام در حق وی مهده گلک حدیث جمره گفتی جوانا یک جه وقتی که ام بیجن خدا پیغمبر علیه الصلاة والسلام دبی من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كسي كفي مهب روجي درباس بك وثوابا بيجيش خدا عز وجل مكافاتا بيجيش خدا عز وجل بخوازه خدا عز وجل قنهي درباس بيجيش تبيجي عفوتك أو كسي كل شفا ليلة القدر جي بعبادت درباس بك بالميج درباس بك خدا عز وجل جارد تمام گناهی که درباس بویه جه عفو دکه ده حدیث کی دنیا ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام جمرد بیجه ده در حق فهم هده ده بين من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كسيكم رمضان بالميج درباس بك يعني الميجا تراويحها بكش سرين ما هي وحتى داويا ما هي جارد خدا عز وجل تمام گناهی شيء عفو مغفرتك ودوی مهده يعني اساس كيش اساس اسلامي جو پنج اساس اسلامي تدا جي گرتي روجي كچوا پیغمبر عليه الصلاه والسلام وقت کو بحثا وان پنج اساس دك جمره د بيجبوني الاسلام على 5 اسلام لسر پنج اساس هاتي آوا كرن اجوانا یک جيشي دبي وصوم رمضان ما يعني روجيات ما رمضان دي دمكي و مه خدا عز وجل خوستيه تمام بلکی خیر و برکت از سالی گشتو کی ده آنی دوی مهده جوان دی دوی مهده ملت ما زکات خود دوی مهده دادن ملت ما دوی مهده فطره خود دادن ملت ما دوی مهده و تعلیمه کش پیغمبر علیه الصلاة والسلام گرتنه و ادبه کش پیغمبر علیه الصلاة والسلام گرتنه و چاوا و مهده به شکلی درباز بکن بوی شکلی و مهده درباز کرن يعني هاي وانج جيراني وان هاي وانج فقيري وان هاي وانج وان إنساني كو يعني قال لك تشتام محروم بو هاي وانج وان تشبو بلكي تشون سريع دان وان بلكي الوان برسين بلكي الحالي وان برسين واحتياجي وان تشبسه بجي آني بله هاج برفي هاوي وقتك أم لمها رمضان بنرن يعني خدا عز وجل وي خير وبركته خستبو تمام صالح قشتوك يعني دمها رمضان دا جوان دي جمرة بله يعني تيدا هوتني روجين ننا تيدا تراويح لميج هنن تمام عبادات دمها رمضان ده جوان ديه وجبر ويه كيش خو مرحمة ورحمة وزيدية بله سيداي مگو مها رمضانه وقتا مها رمضان تيگوتن عوزيتي دي كبيرا مرف يعني مرف تمامي خوش دنياي دقتينه ومرف خو بگريداي خداي تعالى ديك ايجاد خوازم لسر عبادتي ام بسكن سيداي من قالوا چمام عبادت دكن ارمانجا مشبوع عبادتي چيه چمام مها رمضان بوي شكلي درباس دكن اهميت عبادتي ده قرآن وسنة ده چيه بله الله عز وجل بسورة الزاريات وقتك بحث خلقية إنسان دك سبب كو إنسان هاتي خلقاندن وقتك بحث ويدك استعيذ بالله دبي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون دبي يعني سبب كو جن وإنسان هاتن خلقاندن هاتن آفراندن جبوكش خدا عز وجل را عبادته بكن معاذ بن جبل جمرة دبيجه دبي روكي البا پیغمبر عليه الصلاة والسلام رونشتي دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام جمرة جو أي معاذ قالوا تزانه حق خدا عز وجل السر عبادات شيء دبي مگو خدا ورسول خدا چتر زانه يعني أفيا تعبيرات تمام الصحابية وقتك پیغمبر عليه الصلاة والسلام سؤال کی جوان کریه دائما جواب پیغمبر عليه الصلاة والسلام خواستن بعالم معاذ جي دبي خدا ورسول خدا چتر زانه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به حق خدا عز وجل لسر عباده لسر عبدوی که عبدوی جویره تو شریکا چینک و جرا عبادته بکه ده عبادت جدجی تو شریکا جرا چینک پیغمبر علیه الصلاة والسلام به گلو تو زانه یعنی حق عباده ایجا لسر خدا عز وجل چیه ده خدا جار ده خدا و رسول خدا چتر زانه ده حق عباده جل لسر خدا عز وجل وقتك عبدوی شريكا جيرا چينكن وعبديتي جويرا بكن عبادته خاصة وي بكن خدا عز وجل يعني حق عبادة لسر خدا عز وجل كو وان تاخذ جنة تاخذ روايات كي تنيدك وان عذاب نكد بخدا پیغمبر عليه الصلاة والسلام
هايجا عبادت وقتی کو ام دبیجن هو لميج روجي زكاة وحج قالك نه بيرامه عبادت بمعنى كو إطاعتها خدا ورسول خدا رج قرأ فهم بكن لو را خدا عز وجل سورة ياسين ده وقتی بحث عبادت دك جي إنسان رد بيجه خطابي إنسان دك استعيذ بالله دبي يا بني آدم ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين دبي أي قال أولاد آدم مسوز جوا نستندبو كونيج الشيطان عبادته نكن دبي ده عبادة بمعنى إطاعته ها وقتكم مع عبادة هات سر زمان ما وقتكم بحث عبادته هات كرن جرى أم في جهة جيلي بنرن لميج روجي زكاة حج عبادته ما أساس عبادته عبادة لسروانا تين آفا كرن بله ها إجا وقتكم لعبادته جي دنرن وقتكم تعريف عبادته هاتي كرنش طرف عالم إسلامي و دبهن عبادت دخن دو قسمه عبادت یک جه ایکو ظاهری وک لمیج روجی زکات حجه لبرچ عوات دیتن تکرن و هنک عبادت جهن ای باطنین وک تزکیه نفسه ولا نفسه خو تزکیه بک وک تقوی وک دوربوناش حرامیه يعني افاناجي عبادتك بلكي قلب ده هاتي وشارتن نايديتن اما البا خدا عز وجل پر بقيمته وقت تفكر مخلوقات خدا عز وجل ده افاج عبادت فاناجي عبادتك انسان خدا عز وجل رد البا خدا عز وجل جي پر بقدر وقيمته بله بفي شكلي وقتك ام بحثا عبادتك كان هر عبادتك بسر خل با خدا عز وجل بقدر وقيمته بله مثلا ما مهكي درباس كر بروجي ما درباس كر جسري حتى داويه وقت كامل عبادتها الروجيه دنرن خدا عز وجل ده قدسي حديث ده بيج كل عمل بني ادم له الا الصيام ده تمام عمل يعني بني ادم جويري خنجي روجي ده روجي جبو منه لو را جبو من دفج خوارنو و خوارني بردا دفج شهوت اخو بردا بله والصيام روجي جبو من ايكو مكافات ويجي بدا ازم دبي خدا عز وجل اقص يعني مكافات كي مزن در حق روجيه ده خدا عز وجل جمره بيان دك دفي قدسي حديث ده در حق لما جده يعني وقتك بحثا لما جته كرن معراج مؤمناي چاواك پیغمبر عليه الصلاه والسلام دركت معراج بخدا عز وجل را مخاطب بو لما جده جي انسان بخدا عز وجل را مخاطب ده هنك سوزو پیمانه ده خدا عز وجل او هنك دو خواستناش خدا عز وجل دخوازه هنك طلب ويش خدا عز وجل هنه ياجي دوان الركوع ده دوان سجده ده نابينا سجده ده يعني التحيات ده تمام جيك انسان ده لمج دك تولد نر يعني تكبير هنا تسبيح هنا تهليل هنا ودعاء هي وتمام وي عبادتك قشتوك املاد نرن وسيلاك انسان خو بينزي خدا عز وجل بك وخدا را معرف خبر سيداي منشتر زانن حديث ده بيجي وقتا تبخوازي بخدا را بيشتغلي صحبت بكي لميج بك وقتا تبخوازي كو خدا بتراجي صحبت بك قرآن بخوينه لميج صحبت كرنا جو خداي تعالى راي وكيد وكا وجهو سيداي من ما بحث قال عبادتي كربت هواكي لميج وكيد روجي مجارك دنافع عبادته هنا يكون مهمة جفاكي على قدارتك يعني لمش بلكي تا على قدار بك تو خدايت على نابرته وخداي ضي روجي دي ساوره لبالي هناك عبادت هنا كو جبو جفاكي جي خدايت على شكري جوانا جي ام بيجي مثلا زكاة يعني جي دمها رمضان ده مفطره خدا يعني جي صدقه وانا هم مرف على ذك ده آلية دندجي مقدورية دنافع جفاكي ده جهول رادك إجا ادخازم لسر ام بسكن سيداي من جلو أهمية زكاة وصدقة وخير بذي أوي عمل بذي أوي دنافا دين إسلامي ده چيه قرآن والسنة ده دربار زكاة ده دربار صدقة ده چه قوتيه وجلو جبو چه اف لازمه دنافا جوا كدام تطبيق يعني ما مهكي وها درباس كر بيسكي بريش ما بحث كر دفين مهده ملته ما دست خداويجي إنسان محتاج إنسان مقدور وقتك وفيادك ب يعني فعمك جي انفاق و تربيك جي انفاق پیغمبر و صحابيه پیغمبر عليه الصلاه والسلام گرتي ويادك
ویا وقتا که مگو دوی مهیده زکات تین دان فطر تین دان یعنی دوی مهیده وان تشتاته کرن دبن شمسیه زکات و انفاق ده ملت موی تشتی دکن ها ایجا خدا عز وجل وقتی که دو قرآن ده سری قرآن ده پشتی سورة فاتحه خدا عز وجل وقتی که بحثا انسان خودی تقوا دکه او انسان که لبا خدا عز وجل ده ایمان ده درکتن زیروه وقتی که بحثا وان دکه دبي ومما رزقناهم ينفقون يعني جوي مالك مدايوان انفاق دكن چه زكاة دبي چشي انفاقا كو سنت دبي هر دو جيد كببن الشمسية في آيته جارد خدا عز وجل وقتك بحثا قنجية بحثا باشية دكن استعيذ بالله دبي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون حتى كوي تشتك ونجي حز دكن وندريا خدا عز وجل ده انفاق نكن وناجيجن قنجية وناجيجن باشية ها وقتی که انفاق و زکات تگوتن صدقات تگوتن هو جزنگینا تن روی تشتی هیه او انسان که مالی وی تونه او انسان که نکار بی انفاق بک تونه یعنی مالی وی تونه بک انفاق بک او چاوا بک پیغمبر علیه الصلاة والسلام دری انفاق فرگرتی يعني دبي تبسمات لوجه براية مسلمان جي صدقي وضع پیغمبر عليه الصلاة والسلام بفي شكل جمرة تعريفة صدقي دك وش خو زكاة جي أهميتها ويجبوك أنفعم بكن إسلام وقتك هاتي شاندن خواستية يعني وي فرقا دنابينا زنگين و فقيرا ده جورتي راكن بله اوه هم زنگین وقتی که مال خوب بده بدانا و زکات بلکی اوه کیف خوش به اوه لذتش و دانه بده بستینه هم اوه وی انسان که وی مالی دگره اوه مقدوریت اوه جورتی رابه به احتیاجی خوب ببینه لورا انسان جی که انسان تیده حیاتا خوب بمشینه جیانا خوب تیده بمشینه تمام انسان احتیاجی من بهدو چه ده جبرك خدا عز وجل تشتر باحتياجي انسان زانه مؤسسه كي داني دي اسلام ده جاءنا في وجرته قلتن الزكاه ده عصر پیغمبر عليه الصلاه والسلام ده وقت کو حكم الزكاه هات و زكاه لسر عالم اسلام فرض بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام راد به يعني مؤسسه كي چه دك اوه مؤسسه درد كبد ناف زنگي ده زكاه وان توب دك دینه با پیغمبر علیه الصلاة والسلام دجوینه و وانا لفقیرات بلا کرن یاجی وقتی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام حضرت علی و معاذ بن جبل وقتی که دشینه جیه کبوالیتی ویشاندی معاذ بن جبل وقتی که دشینه یمنه دبی پشتی که ایمان آنین لمیش کرن جوان را بیج که اوه یعنی زکات مال وان اوه زنگین وان ورستندن و الفقیر وان ور بلا کرن يعني إسلام وقتك كتي مملكت كي هم جفياجي فهم دكن وان إنسان كتي وان إنسان ضعيف وان إنسان كو اشترف إنسان ظالم هاتن عجقاندن هاتن پلچقاندن خوستي وان جراك سرنگا بوي إنفاقه بوي زكاته أملاد نرن وقتك يعني دناف مدينة داهي هنك صحابة جبوك جكولتي ورن آزاد كرن اي وقت سلمان فارسي بله هاتي جخودية خورا قوتي بأز خوازم ورم آزاد كرن خودية ويجارة قوتي تي آقوز داري بچينه بله بوي شكلي آنجاق آزاد بكم پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابیه توب کری گوتی کام هرن آلی برای خو بکنه میوان دارا بچینن جبوكم وی کسی جوی تنگای خلاص بکن لحضرت ابو بکر وقت کل دنرن لحیاتا بی دنرن مکه وان انسان کو کولبون وان انسان کو دبن ظلم مشرک مکه د تعدل وان دهات کرن بله پشتی کو ایمان آنین تعدو ازیت لوان زیده بو بله املی دنرن حضرت ابو بکر را دبن مال خو انفاق دک خرج دک جبوك وان انسان جناب مقدوريته درخه بله سيداي من وبحث قلا زكاة كير خداي تعالى دبيجه وگویا لسر زنگینا هوتنی نفرز یعنی کسی فقیر به یعنی جی دروماوی نورمال بجی کرک ویا بده خدای تعالی دبیجه اون چه ترزانن الذين ينفقون في السراء والضراء د تنگاسی ده و د فراهی ده من او کسی کو انفاق دکن
افجي دبه في سبب يعني دين الاسلامي هو تنين الشخصيه هو تنين مرف وخدای تعالى ننه حوجيه بتمامي امه اسلامي جنابه تنگاسي مادي ومعنوي دور دخينه اف دينه كي بفي شكله سيداي من امي الهيه كي نابره كي امي بدنه ان شاء الله بشتي نابره امي ديسا صحبت اخو بردوام بكم بوره بله تماشاوانین هیجا انشالله امیج برای خوی هنرمند هلبسته کی الهیه کی گهدار بکن پشتی هلبسته امیدی صبر دوام کن بحبات مفتونن عشقات مجنونن جان فدان مؤمنن جبوي محمد مصطفى بسكرينات نفسه آزادي عشق فسه شاهي وججنا هر نفسه يا محمد مصطفى evinatek edil bari giran keser mil Cihbat çavuşil ya Muhammed Mustafa Sünnet adı mektebe nulu zikru edebe Ezkirin ateş gezebe ya Muhammed Mustafa Ya Muhammed Mustafa Can Muhammed Mustafa Canım halime feda Jboy Muhammed Mustafa Ya Muhammed Mustafa Can Muhammed Mustafa Canım halime feda Jboy Muhammed Mustafa شيرين ودلالي محبوب ذوالجلالي خدي شرع ظلالي يا محمد مصطفى نوراتك بدوزة مدعواتك ردوزة جشن بوهر نبروزة يا محمد مصطفى تو محبوبي رحماني وحيا دلالتاني من سلسلي خداني يا محمد مصطفى ريحان يركز شنبونه قلو صوص بيبونه جي عشقات ذبونه يا محمد مصطفى يا محمد مصطفى جان محمد مصطفى جانو مالي مفدا وي محمد مصطفى يا محمد مصطفى جان محمد مصطفى جانو مالي مفدا وي محمد مصطفى درماني درد وكدر وكبينا مسكو عنبر أخالني في خنبر نور محمد مصطفى وزياب دياب جارك جمالا نور مبارك قربان جرب تبارك جبوي محمد مصطفى
والشفا بجاغي كل وببم من همل دل درمان بك يا خادل يا محمد مصطفى همتات برين درج عشقات دلنا بسراب ancak bebekte var boy Muhammed Mustafa Ya Muhammed Mustafa Ya Muhammed Mustafa Canım halime feda boy Muhammed Mustafa Ya Muhammed Mustafa Can Muhammed Mustafa Canım halime feda Nur Muhammed Mustafa Ya Muhammed Mustafa Can Muhammed Mustafa Canım halime feda Uy Muhammed Mustafa بله تماشاوان هیجا محلبست اخوه گهدار کر خدای تعالی جبرائیمه هنرمند راضی به انشالله امیدی سوگرن سیدای خوه بله سیدای من بحث عبادت کر زکات کر رمضان کر ده بشعولی ده ایجام بحث اخلاق خوش بکن لورا ده ماه رمضان ده گل قنجی ده مده چی بون ده ماه رمضان ده ما اخلاق خوش ده خود جی کر و ای خراب جی ما آویت لورا شیطان لقیدو بندان کتبو و نفس جی شکیابو سیدای من گلو چما حوجه مسلمان خودی اخلاقی خوش به مهمتی اخلاقی خوش د دین اسلامی ده چیه؟ خدا عزوجل جمره پیغمبر کی وها شاندیه دو قرآن ده سورت قلم ده وقتی که بحث ساویته کرن خطابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ده که خدا عزوجل استعیذ بالله به و انک لعلى خلق عظیم دو لسر اخلاقی مزنه ای محمد علیه الصلاة والسلام ها ایجا مادم کی پیغمبر کی که خدا عزوجل به اخلاق وی بحثاویش مرد که و وقتی که لپی وفات پیغمبر علیه الصلاة والسلام انسان تنج دیام حضرت عایشه ده پرسن دبین گلو پیغمبر علیه الصلاة والسلام چه وی تش مرد تعریف بکه چه ابو یکی شکلی بو اخلاقی وی چه بو دیام حضرت عایشه دبیجه دبی و قرآن نخوندی اخلاق پیغمبر علیه الصلاة والسلام قرآن بو ویا در روایت کی دینه داد به وسر سورت مؤمنون نخوندی گلو یعنی اخلاق پیغمبر علیه الصلاة والسلام دوان آیت دجمرت ذکر کرن کیجا اخلاق خوش کو لایقی انسان کو بالشرف به قرآن دهاتی ذکر کرن اوی اخلاق پیغمبر علیه الصلاة والسلام کو چاوا پیغمبر علیه الصلاة والسلام د بیجه کو پیغمبر تربیه کری و اخلاق دای خدا عزوجل دبی ادبنی ربی فاحسن تأدیبی ایکو متربیه کری ایکو ادب دایی من رب من و بشکل ان خوشک ادب دایی من دبی پیغمبر علیه الصلاة والسلام پیغمبر به شکلی جمرت تعریف کرن و وقتی که خدا عزوجل بحثا انسان باش انسان قنج دکه تشتی که انسان مؤمن انسان که پشتی ایمان آنین کتن بن شمسیا ایمان گرک بکن و یا گرک نکن خدا عزوجل د آیات گلک جهاد جمره بیان دکه مثلا جوانا یک جه سورت حجرات جمره بس به چه شکلی انسان مؤمن او به انسان را معامله بکه وقتی که خبر کی جوان راحت او چاوا به خبر جه باور بکن و یا جه باور نکن در حق انسان ده خبردانا لپی انسان غیبت و یا زنا خراب و یا بچوک دیدنا ظلاما و یا پیرک هنک پیرکا بچوک ببینن اوانا یک بیک خدا عزوجل جمره بیان دکه وانا گشتوک جید که بن شمسیه اخلاق وقتی که اخلاق تی گوتن عالم اسلامی گوتن اخلاق او که انسان خودی حلم به انسان دولکم به به انسان را وقتی که معامله کر وی انسانی عاجز نکه جه عاجز نبه املید نرن پیغمبر علیه الصلاة والسلام وقتی که هاتی شاندن جه ارتاما مکه و مدینه را به هر شکل انسان را مخاطب بویه به بدوی را مخاطب بویه پیغمبر علیه الصلاة والسلام زمان بدوی هاتن لپی
مالا پیغمبر علیه الصلاة والسلام جدر و دبا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کرنه و یا وقتی که پیغمبر علیه الصلاة والسلام غنیمه بلا کرنه هاتی خواهتی پیغمبر علیه الصلاة والسلام قائم بشکلی که يعني نلايقي وصف إنسان مؤمن بوي شكل ببيغمبر عليه الصلاة والسلام را مخاطب وي بتفلي فيها وي بيغمبر عليه الصلاة والسلام أملد نرم بشكل أن خوشك جوابا ويداي يعني خدا عز وجل دا آيات كريمة دا شواج مرد بجد بي وقل لعبادي يقول التي هي أحسن جعب دي مرابيش أي محمد عليه الصلاة والسلام وقتك قوتن كي كرم برا قوتنا وان أن خوشك بن ده آيات کی دنیا دا خدا عز وجل وقتی که بحثا مجادله به انسان کافر را داهیده که دبی يعني بوان مجادله کی ان خوشك بشكل ان خوشك بوان وجادلهم بالتي هي احسن يعني بشكل احسن بوان بشكل ان خوشك بوان مجادله بك دجمنانتيا مسلمان لقارشي كافر لقارشي مشرك داهي جرى تربيه کی جرى اخلاق کی جرى ölçü کی هي ها إجا وقتی که الحديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام بنرن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه دبي مش پیغمبر عليه الصلاة والسلام برسي مگو قنجي چیه و خرابي چیه تشتي باش چی و تشتي نباش چیه گو پیغمبر عليه الصلاة والسلام جواب ويدا گو البر حسن الخلق قنجي باشي أخلاق خوشه والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس كو تشتي خراب جي گناه جي تشتي كو حرام جي وان تشتي كو دكف النفس تدخواز بك أما تناخواز إنسان لي مطلع ببن لي هاي ببن تشتي كو تجبر فدي بك أو يتوي تشتي نباشا ها إجا وقتي كو ما بحثا أخلاق كر پیغمبر عليه الصلاة والسلام أجر جبوت تشكي عاجز بوي سوي عاجزية پیغمبر عليه الصلاة والسلام جد بن شمسية أخلاقي خوشتي نها ومرة دابل كان بو أفانا ذاتا جرق دي إنسان مؤمن ده موجود بن أما وقتك حرامي كي هاد كرن نباشي كي هاد كرن إنسان مؤمن تشتي كل لايقي بي جدستي يور حرامية إزالة بك بدستي خو جدستي بناي بدفي خو جيرا بيج بي في حرامية نك وجدستي بناي جي عاجز به وقتك حرامي كي دهات كرن شاوك الصحابة جمرت بيجن دبي پیغمبر عليه الصلاة والسلام ور عاجز بو أفان داماري ويا يا مبارك درت كتورته هنجي ور عاجز بو پیغمبر عليه الصلاة والسلام أفياجي أخلاقي خوشه أفياجي أخلاقي خدا عز وجل پیغمبر عليه الصلاة والسلام تربية كرب بويش أما وقتك بخستا خرابي كي راست بكراجي بشكل ان خوشك وي حراميه ازاله ذكر اگر بدست خوشي ازاله بكسه بقوتنا خوشي ازاله بكسه واگر جوي حراميه عاجز ببجي بشكل كوي وان انسان دورا خوشي جوي حراميه دور بك جوي حراميه عاجز بو پیغمبر عليه الصلاه والسلام ها اجا انسان مؤمن خدا عز وجل هناك مسؤوليه خصتن استوي يعني أمل حياة الصحابية پیغمبر عليه الصلاة والسلام دنارن چقاس بفتحة بجهاد لسر عرده دين خدا عز وجل بلا كرنه بلكي آخو ساجي بأخلاق خل سر عرده دين خدا عز وجل بلا كرنه أمل هنك دولته لسر عرده دنارن شور نكتن نافوان دولته بشور إسلام نكتي نافي مملكتي بهنك تجار مسلمان وقتی که چونه لوی دره به اخلاق خوش د تجارت خود درستی کرنه بوی تجارت خوان انسان يعني وان عجبان دنه او جوان جوی اخلاق وان حس کرنه وقتی که جوان د پرسن اوی اخلاق و تجارتش کته وقتی وی سوال جوان ته کرن کو اوجید بیجن ویاج دینه مته ش پیغمبر مته پیغمبر ما وی تشتیج ما خواستی رب مجمع د کتاب خدا به وی شکلی جمره خواستی بوی سبب کو وی اخلاق وان بوی سبب کو يعني تمام وی مملكتي گشتك ایمان بینن ورنت کفن دین خدا عز وجل يعني عالم کی اسلام دبیجد به ایرو اوان الچیه کو ج مملكت مسلمان درد كفن درند كفن ناف مملكت فلا وياد كفن ناف مملكت غير مسلم اگر وی اخلاق پیغمبر علیه الصلاة والسلام وی اخلاق کو خدا و رسول خدا خواستی د حیات خدا بجی کربانا ایرو او عالم اسلام دیولاک و دناو و خوینه ده دناو و نباشی دناو و تنگایی ده
او بلكي بسات هزار بمليون انسان ببا سببك او جي مسلمان ببن ورنتي كفن دين خدا عز وجل. هاي جاري اخلاق اسلامي خدا عز وجل وقتی که جی انسان رشاندیه دین خدا عز و جل جی انسان رشاندیه خواستی وی دینی بک اخلاق و تخ حیات خو وقتی که خست حیات خو او وی دینی بوی اخلاقی بک لناو انسان جی بلا ببه جبو دعوت وانا جو خصوصا وانی انسان کو ام بیجن ذاتا دعوت شتی وظیفه تمام انسان مؤمنه يعني خدا عز وجل وقتی که بحثا في امته دکه دبي كنتم خير أمة أخرجت للناس وبخير تري أمتان جبو إنسان هاتن النقاندن وقتك بزني واندده بكيجا وصفه وان بزني واندده كيجا وصفه ما تسر أمة دني راقرتية دبي تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله يعني ون أمر بباشيتكن ومنعج نباشيتكن ون إيمان بخدا عز وجل الدين وقتك وي أخلاقك خدا عز وجل جمع خوستية أم ده حياة خدا بجي نكن أما شواوي أخلاقي ببنج إنسان ربيجن أمر باشيج إنسان ربكن ومنع وانج نباشيا بكن شواك خدا عز وجل بني إسرائيل رد بيجج يهوديا رد بيجد بلي ما تقولون ما لا تفعلون تشتكون ناكن شما ندرنج إنسان رد بيجن يا إجاري في وقتك خدا عز وجل القرآن ده هنك إنسان يعني هنك أمته بريا مرة هنك تشتاقوتن نخاسب وانا خدا عز وجل الشخص واندش مراجد بيجن چاوا وان کری گره اونجی بوی شکلی نکن اگر وان هنک تشنک ده حیات خدا بجی نکرن وان بخون نکری انسان را نگوتی سگره اونجی بیا نکن اگر مهرنجی انسان را بحث اخلاق پیغمبر علیه الصلاة والسلام بکن بحث يعني و حلماوي و حسكرناويا ج امتي را ام بحثا و بكن ومنين و حسكرنا كو پیغمبر عليه الصلاه والسلام ج امتا خورا كريا م و حسكرنا ج امتي را نكن جبو ام امتي بين جم هفدو جبو ام امتي بكن ياك ام دوي وارد ام نشغلن او ام و حسكرنا خو نخن حياتا خود حياتا خود بجي نكن قوتنا ما بك فرزيدت فداوي چينابه وقتی که الصحابیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام شیرت هاتن خوستن جوانا یک جه وقتی که حضرت عمر را دبیجن بیرکته دبی عمر دبی تنبونه ده لاوی مپرز ده هنگوف دخو حضرت عمر جه را دبیجه هر هفته کی دنه وره ولو کی به هندکی بجی حضرت عمر جبی هنگوفی دخوار هفته کی يعني حضرت عمر هنگوف ناخو پشتی هفته کی و بیرکته هی نو هنک شیرت لوی جدید که الصحابیه پیغمبر علیه الصلاة والسلام به شکلی بون ها إجا وقتك أم بحث أخلاقي خوش بكن أو أموي أخلاقي ده حياة خدا بتجينا كنسا قوتنا ويبرز ده معنى جيرتونية ها إجا دعوة شيء إسلامي بترجرك رعاية في دفان دفي واردة للرعاية بتجي بكده حياة خدا دعوة شيء إسلامي شابك خدا عز وجل وان دخازد به وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة يعني دبي دعوتي ببال ريا ربي خوفا بك بحكمته وبوعز وشيرتني خوشك وجادلهم بالتي هي أحسن دعوتي دا جيجر أخلاق أساس به بشكل أن خوشك بوان را مجادله بك بشكل أن خوشك دين خدا عز وجل جوان را ببه پیغمبر عليه الصلاة والسلام بچه شكلي بمشرك را مخاطب دبوسه بوي شكلي جرى أمجي بإنسان خورا بإنسان مؤمن را دها بيتر خوش درم بوان را مخاطب ببن اگر پیغمبر بمشرك را بشكل أن خوشك مخاطب ويو دين خدا عز وجل جوان را بريسه ام لدر و دور خو لجيران خو لخورت خو لگده خو لقيز خو وقتی که موی اخلاقی ده حیات خدا بجی کر و مجموعه شیرت کی کر او به شیرت مجی بگره بله سیدایم وکا وگو جبر کد دعوت وان ده نوا جواکی ده داد که و نوا جواکی حوجه وک گلکا ببین به یعنی بینا خو بلا بک افشی به اخلاقی خوشته لورا خدای تعالی ده بیجه اگر نج اخلاقی ته خوش با و ملت جناواته وگر یعنی دور با کتنا جتن سیدایم مگو اخلاقی خوش و عبادت دماه رمضان ده ملوانا جي دقت كر إن شاء الله تمام عالم إسلام ده في مرحلة ده درباس بون حوجي جوي وبيدا يعني إيدي أما ها رمضان شو أخلاق ما خدا جي كر وعبادات كر قديا بفي شكلي نيرينك بلكي دناوا ما ده شيء ببي يعني ده ذهني ما ده هبه حوجي جبو برداوم كرنا عبادات وأخلاق خوش أم چه برنامج خور چيكن هم شخصي ده هم مالباتي ده وهم جي جواكي ده حوجي أم چه برنامج خور چيكن
پیغمبر علیه الصلاة والسلام د حدیث کی خود وقتی که بحثا بخیرتر عبادت که بله دبي أفضل الأعمال أدومه وإن قل يعني بخيرتر عملها بخيرتر عبادتها أو عبادتك الدائمي ولو كي هندك بجي بله دمها رمضان ده ما قرآن خواندن ما إنفاق كرن ما زكاة دان أفانا قالوا خاصة بمها رمضان تني وقتك صحابية پیغمبر عليه الصلاة والسلام دكتن مها رمضان وانا تف دكرن وبشتيج مها رمضان در دكتن وانا قشتوك داويتن كوشكي وحياتا خو وكبري دوام دكرن الدين هوتني ند مها رمضان ده مها رمضان جمرة وك قرسكي وك يعني او بچه شكل دوان ما يدني دام حياتا خو كره دوام بكن چوا انسان وقتی که دست بکار کی دکه وی دبن دخن قرص کی او به چه شکلی دوی کار خود به چه شکلی وی انسان ار معامله بک وی شیخ چا بمشین جرا د ناف چند روزا د بیجه ما رمضانش بوی چاوی گرام لی بنرن دوی ما هیدا خدا عز وجل بما دافع کرن ام چاوا انفاق بکن ام چاوا روزیه بکن ام چاوا قرآن بخوینن ام چاوا میجه خو بکن دوان ما هیدنی ده ها اجاره وقتی که مش وی ما هیدر کتن گره يعني مطلق صورة بالشكل كو أمشخرة بكن وك عادت كي وك ويرد كي روجي أم قسم كي قرآن بخوين الحي أجر ما جزء كي قرآن دفع مهيدا دخواند أم كاربن أم وي جزء دوام بكن إيكو كاري وي برزيدا بلكي كن كارب جزء كي بخوين بكرتاي براحيس كي بخوين 5 صيفة شخور قرآن بخوين دلميجي دا ما دفع مهيدا شخورة تراويح كرن ما الشفل ميش كرن ما شخورة دعاء كرن دوان ما هيدني ده اگر ام نكارن شفي خو كشتوكي بعبادت درباز بكن وك شفي مها رمضان ام نكارن 20 ركعات تراويح بكنسه ام كارن وان سنتك بريال ميجا وبشتي لي ميجا ام لي مقاتبن دفي ما هيدا مشغورة تسبيحات كرن ما استغفار كرن ما صلوات آنين دوان روجه دني دا اگر ام نكارن الصبح حتى يفاري وك مها رمضان خو بدن عبادته جي ام كارن تسبيحات اخويا بري الميجي بكن يعني وقفها دي انفاق ده يعني بلكي دمها رمضان ده ما بيتر خير كرن ملته ما خدان سر دانا مال خود ريا خدا عز وجل ده خرج كرن دوان ما هدني دجي قرام لإنفاق خو مقاتبن دوان ما هدني دجي فقير هنا دوان ما هدني دجي مدرسة هنا دوان ما هدني دجي إنسان محتاج هنا خير وخيرات لوان دارن قرا هاي دوان ما هدني دجي هاي مجملتي مهبه أم لوان هاي داربن دفع ما هدش سري حتى داوية ما روجي قرد الشم وبين شم هم كارنش خورا بكن عادة أم روجي بكرن يعني اعتكاف هوتني ند مها رمضان مها رمضان ده مده روجي خوية داوي بلكي جبر في نخوشية ما جامعة نكاري بدرباز بكرا هنك ما دمار خدا شخورا ودكي كرن وق مسجد كي ودوي دريد عبادت كرن دوان ما هدني دجي أمكارن شخورا هنك وقتا دا روني تفكر بكن لحالي خو بنرن كام چه قصوري مهنا أمكارن چاوا وان قصوري خو جورتي راكن قراء أدوان ما هدني دجي في دوام يعني دوام في تشتيور فان عبادتها ورن يعني أجر خدا عز وجل تمام عبادتها قشتوكي دمه كده جواند جبا أموان عبادتك ودوي ما هدا جفيا يا أمبلا بكل السنة نافوان ما هدني شيء دوام بك إن شاء الله بوي شكليم دوام بك سيدايم خديت على جوار رازيبة جبو أف صحبتي وين هيجا وباش أم هاتن داويا برنامج خواه زماني مبداوي بو خدای تعالی جوار راضی به ان شاء الله دی سعیده و پیروز و مبارک به و تمام علم اسلامی شی پیروز و مبارک به جوار راضی به خدا عز وجل بك وسیله خلاصی امتی ان شاء الله جوار راضی به ان شاء الله آمین بله تماشاوان هیجا دمامه بداوی بو ایرو دمامه صحبت ما داوی ا صحبت عیدی بو ام هاتن داویا و ان شاء الله ام به هلبسته کی صحبت خو برنامه خو بقدینن بمینن د خیر و خوشیه ده امانت خدای
عزمون وعردي نونو آوي حياتي رحمي عزمون وعردي خلاص يا آخرتي إسلام آوي حياتي خلاص يا آخرتي إسلام آوي حياتي برگرانا هر دایم زمستان و اسلام آوی حیاتی هر دایم زمستان و اسلام آوی حیاتی مالي حسرون جمو إلاجي دردون غمو اسمالي حسرون جمو إلاجون دردي غمو بختي قلون ولمو إسلاماوي حياتي بختي قلون ولمو إسلاماوي حياتي تبيزي آوازنا تهين بيشر عادلا إسلاماوي حياتي تهين بيشر عادلا إسلاماوي حياتي